guru mwaiko vendio katudo tuna gotana and administration block ya muthembole ko mukonjia mwaiko vendio njesi yetu ya nyunyaga njovi na mutionaga oma na taranda mungi anyitirira mukonji no reka wega. And the master wa school ya Rutune uko gutugwatio and then you introduce your teaching staff. Ate Jenisi ni agakaribisha mukonji mwebange kana teguo mukisema twekaga walia murauga kana teguo utukaribisha then introduce your team. Thank you MC Honorable Mukonji, CDF office, the area chief, assistant chief and all protocols observed. Nera mukaribithia gikaro giki kia Rutune muthenya wa munthi na mwethe mugwa mwe fully welcomed. Ungikwa wina kabinda ga gutuma marua ukavitukirira ava vaina to office to international na short course no thiwite thivau. Aya waka iri ni ku introduce staff ya Rutune. Alimu wa Rutune teachers. Aya wa mwandu na egweta kiuga kirathi kirathomithagia twena iri athatu mataikuo no maina rutha. Twambiririe na Mr. Ndiga. Vai maritwa bitagwa Mr. Steven Ndiga, the senior teacher. Maritwa ni teacher Ruse grade 4. Tukumi Yesu Kristo. Maritwa Nean mwalimu wa grade 4, 5 and 6. Thank you. Murega mbetagwa Harifina Jagie ndomithagia PP. Ngamukethia murega mbetagwa teacher Abisha Muthoni grade 1 ICD. Mr. Kariuki P. Grade 2. Thank you alimu. Ni mwamenya alimu etu kwina mwalimu umwe airi matekuo. Acio ni staff yetu twina ciana enrollment ya ciana kana ria tuthiite 130. Ni tukwivoka Ngai atethia twage JS enrollment igekatia ikaneneva. Aciari ara mai around one ambire kumwira announcement imwe thiini wa PPs tuturarivia only 6000 cia kwandika ndui mwalimu na cia ku andika murugi ucuru ni mumenyerere koguo tureterwa ndui tutige kwiga ciana mucii tureterwa ndui tukuria ndui yanagiria kandui kayo tutige kubira skulu ciana kora tucoki ciana gwetu ngemi ciumaga nako tucoki ciana riu ni oba yaria kwa kwi mweshimiwa ni no ngovoire tumaundu tuthatu turona tukinyiriria skulu. Kindu kia mbere ndo asavea wona ka compound ga skulu ni kanini muno koguo uge squeeze gatongera kamugunda we can appreciate tungikena muno tongera twendwe waka iri ni tumucokeri ngatho gutumira block era ingia tunaya muvoya furnitures wanake ni watonya nwe kate anu wayone tukwetwe na block ironeka ina furniture ya cia moda ni furnitures fau vengi skuru yetu no twende kangeti gato tweteyagere skuru tuirigerwe atindo cietu cioka skuru tukamenyerera twakwa twi skuru kira tungiuga Rutune twi among andu aria alaki muno maundu mairi ico nigire ne thigariri twabewa block na twabewa ndui kuwa ngaruti andu utire mutipate gwetera kindu kiu tutira mujumbe twira mujumbe nie no ambike guku iyo kura inge mukunji ngakwari mu mesenju kuma Runyenjes mbuke ku ucure na mwasua ya kwanga mirutura Runyenjes ni merete guku ni ndwa maendere
maendeleo na ningiona kamunda ningi thama na kuwa ni wambuke ngaga wau vuga ngate baro ni ningi na muma nini wambugire. Thank you mheshimiwa na timu yaku na to appreciate your effort baro tukinyetie rutune twatura abandu bacuku muno riu tu ya mangu sikuira ciete yaga ciena mboroko mba manje gukugwetu ati twikagira manje manyuo makanywa ngine neighbors ni manyuo makanywa ndwe ne neighbors. Thank you sana. Asante, makofi ya mwalimu mkuu. Anaweza najua what pleases me about Mukonji. Rugano rwa Mukonji rurearia sararuko wanagutie na gutinda ati gukanyiriria muno kana tiguo taru twirigana aba bandu benge mwire tu urathiire ugo mana agia muthuri anga ndu ndise ndise kuria mathiire anga ni ane munikana ne ndwe mieri kenda kana Mukonji no na atuburira thimo thi bandu burani ati kwi bandu aciarwa atigane murie na monjokeria wega tondu mecio mumete ne kuo nyuma na nyumete kana tiguo tondu twina murwa maitu na amwa maitu nginya ni maraciarika thiko ino ni maraciarika koguo no atakuria gwetu nginya murwa maitu na amwa maitu matiraciarika muno rakagana kauga gatue mutungatiri wake nondo mathurania na murwa ngina wana matiaranagiria kana tiguo no kona mutongoria uraciarwa na gatua ni mundu raruta wira mwe te Mukonji mwavere wira mwavere njamba irutire andu no wako tugutware kwa imbicio thamithie kura rucio ete kwa tio gwetangire wavata kweriso kwa we kana tiguo na who is the BOM chair kuja tu haraka haraka. Najua mwalimu amesema lakini kwa sababu naona salamu tu. Okay. Our area MP Honorable Mukonji, guests, all protocol observed, aciari, ciana na arimu nina mukethia muriega Mukonji Mukonji ndagike mwe tu aciari gokoro tu ne ega na taukiriria injara mwenge muno nenda kumuria atiriri ni muratarania end teacher office iri ekaraga ko MP. We are very much happy ni tondu no cenjetie face ya Gatema Njigi. Actually riu tutietaga Gatema Njigi twitaga St Max ni tondu baada tutumirite administration block gwaturaga ka office ka head teacher kai ka mabati na soka na mathamithia na mera mutigwikara kuria na mabiro wa bare oro na bandikitwe staff room na nirenda ni mwere aciari agakorwo no thie cukuru ithano ciena administration mbega umenye imwe ino ni imwe andu we really appreciate na turenda guku promise you wega ni twisi urivagwa na wega kwanira vena ni andu aciari agoko wega urivagwa na wega na tutirikanitie nawe ona 2027 twaka tukarikania nawe tondu wina future even beyond 2027. Cukuru ithano ciena administration mbega
umenye emwe eno ni emwe ando yeah, we really appreciate na turenda goko promise yo wega ni twisi urivagwa na wega kwanira vena ni ando aciari agoko wega urivagwa na wega na tutirikanitie nawe ona 2027 twaka tukarikania nawe tondo wena future even beyond 2027 nitora mu promise yoguo mukoji BOM members nienda varia muri mokererie njara ni ndo time to if thank you maikuo na tukugwatirite wega na no gutugwatirira wega tutirikanitie nawe thank you so much. Asante, makofi ya BOM chair. Mutiathiraniu nake ukauga ndio mukoko unaanika maua ati ni wandengu kamweterereti ovwa mai geta kwa kanyakio gasesa kwa nondo nuraruta wira ati nando ati makena rugamaru ati kwambagia gugu gutinda maketha makatura mukunji araruta andu ati thirikari ri ati yauga Gachagua ndakenuke ni muranyitanira nao kuna maneno kama iyo wa mundu waruta wira turenda mutongoria ukaragia uri andu maragia kana tiguo wai nake neguite wathuritwo ati akinyaga varia utiri witagwo wa Isaki akaratha iri ya sonda akauria andu wa ruguru kwi wa sawa andu wa ngurumo kwi wa sawa agatonya maindira ria agacoka kanai twendaga mumbungi ogaukaga rutune na nitwamugire wamona mere atia wanakwirombo rainiria ngate wamona ndicio mere atia ni kwandereka kanitha te kwanira rumenya ni muramenya ru twendaga mumbungi okoneka kana nitwagire njamba gwitwa John Gitonga wa mukonji na kuma kwanja twakuthura andu wa muthiro nitwatigire gucambua wananginya ngambuti thie sana cio kirimari twe wa mbuti atene na ngambuti ngagura ni nyumete kura kumete mumbunga eta kwa muko kana teguo mau agate guguti kindu kiega kingiuma muthi ni kwaumire ka gutia uma bwana ngale vandu ri va sponsor we araria vandu ri va vika ndio karibu Mheshimiwa. All protocols observed. Ciana cia cukuru ya St. Mark Rotune aciari Rotune na mukethia muriaro. Bwana Yesu asifiwe. Thank you. Niraria vandu va mutungatiri Dean wetagwa Edward Njogo ni augire na auka guku ngukethia muno vandu vake atie guku gukuve kwe vandu athiete vandu barasa. Thank you muno. Nirona muthuri ura murata wakwa Papa Brian ai guku na ni thank you muno mukonji mheshimiwa wira ucio rutete in fact andu ante wana tukarega kuona ora wekuria iguru mwana wa mundu aurito nake mwana no ciaranagirwa arabu riu na no arutira mwega muno na atu ni twanyitirire andu acio na maboya tono ni maboire matagutigithiriria mwangia ya bathacia kinya akamukethia thank you muno tondo riu ndindai guku gukuve ambire ngakunyita ogeni guku na uga wira ni mwega wira ni mwegu atia mundu tena metho in fact wana ndumuma yanyita ekanyita bariki ndi kuwe baina ethiga ndumuma ga ukabare kinyita ne beguo baina ethiga ndumuma yoke to ndumuma ni cio nyingi riu mheshimiwa gwegetikita ina mundu mweko gine mutize gwegetikita ina mundu ya ni mwe mwauga gwegetikita ina mundu na tugekara wega waro tondo yembu ino eso mwana rukukuria rukono no kwa we tembugo gwa arenda no rageria kwenyitirira kabutire nawe no ogekira nguanga ndenderu maranyita makikaga atia magitenderukaga riu ningikwira wikinyire wikare woguo urugame ugukurugama mwina njamba ino in fact ino ni njamba itama maguku na rengi mai guku na we munyitire ugwe igana kwegana riu tondo mwarimu gwatwi kukavirwa ro gutino boro wake ro kura tone ne asenjia na wasenjia no karorua onga asenjia ndukavuta
tiko kabuta wananwa ndindike bau na arenge marenda gucenjia ara mataya guku na ara maumite kurasa ne turenda ku ton turenda kura iko tuvira vira na bau iguru ne turenda kura iko tuvira vira na bau iguru tondu we gitagita mweshimiwa gitagi vacant tugeciria tika kirenda meciria mengi muno gitirenda meciria mengi tondu ni vacant na ndiauga ni kiriko ni wathi kuga ni kiriko bau ni ba no mutiauga gitene vacant rino tukunyitira na maboya ofisi ya mutungatiri ni gukugwatira na maboya bau bengi turenda wogo twauga muthenyero twacemanirie nawe ni nakwirira boro skuru ino tureciria tondu ka compound ni kanini twambire tutigeri boro wa gukundi twicirio boro wa iguru tondu ngwiciragira thigira ni inya in fact korwa ciathiere iguru tukithie bare irathi ta inya iguru icio inge irathi 12 inge irathi 12 kubotha buthia wira aba bengi twina andu maya babuba ino ni ofisi ya kanalo ya babuba nina atumetwo ku ni mweshimiwa omwe wana no wambirire nthie no ndia ina capacity no izo ndongi mwa bandu thiete woguo leu esa mayava umatume kuo mathi kwandu acio mayava mauge ni tukwenda yake ingi imwe mugondo kunjuke bau bengi ni ofisi ya kanalo mo KTD ni raruta thitimava ino niyo enda office yao avoguo na we mukuvo leu ugerie umenya meciria maku ni mekatia chifu evau na chifu no mo andu arama brainstorm ni makakate ni tukagwatanira leu no vorocio tiga wa mutuma officially agakuretere report tugia mugo twagia mugunda maundu mumengi in fact ukurutete andu from nowhere wa mavira somewhere tutingiuga ati gukura gwekari na mwarimu no kwira history na ndakandika andike ora wikite na in fact benchmarking ona mangi gaoka guku mave history ni mwarimu ura gwekari ura gwekari riu wekarite riu wira waku ni kurutira andu wira na mavoya twini tukurumia mavoya na mavoya mega na mavoya marito riu mutungatiri ambire maundu mengi ngakova report ciake vuva wegema wona twarike ni ngukwo niguo ngwire kuri ari na kwa tuthiete Mwangiwe mwaro no gusake embu karibu guku ni kwa andu mavoyaga matama magano ndwa thank you asante na twamwitaga tumwitaga kopro soguti no waria wega ngena wanani ni mucokerie ngatho tondu ingi mbere ya munene no waugwa wanani ti kwa ngora kwa ni mundu mucoku muno kana tiguo ngani getha moneka no amongerero wana ekamushara ini getha ingi ngamurumagia nao kai tatika munene gwe andu wa kundu gwitagwa rutune jambe no rugamite mbere enywitagwa muthuri kimwana utari mbova cia wa maviriri mundu wa sukumiro ni mwiri akiuma kiathiri gia kanitha nundu wa mwiri kuviova ikoragwa enjamba njoku kana enjamba mbega ni njamba mbega na ni muvoe muvera tondu ria twokaga guku na mukunji na mwirite no na mwiritu guku no vaitu mwiritu cia njovere mwamwona mumwira ni naumire thoko na teni kwenda ni mwiri wa njukumi kana teguo mukunji ya sasa chairman NGCDF chairman na before I go no gati ovoro akana kalia ukaweka kana kalia na mami wako mbere ya nginya NGCDF kana kauga ikombere akamamite gako ukawone njamba itagwa ngisiri yabagurire kana eria ukangava wetagwa ngisiri ni murata wa mweshimua munene muno kuma kithi muno wake ni wane kana kariko na akatheceria ria gikingi mwathani wanake atethie twenyu kugia confidence riria kwina kwaya tukaumage mwathani tethia karia gako gakaumagira ta rungiri ingi gwakwa karibu chairman thank you mheshimiwa wetu wa Manyata Honorable Gitonga Mukunji Chief Program Officer Madam Elizabeth, our Senior Chief and Assistant Chief, kamiti yangu ya ofisi asiari ya Rutune Primary na matora maria marigicĩrie na ciana na mukethia mothe muriega Ngai ni mwega na vindi cionthe ni maritwa betagwa Ngari Rafael kuma kuria Mukangu
ni chairman wa NCDF ofisi ya mheshimiwa Mukunji, na ndirenda kuga maundu mengi nondo riria mheshimiwa hivyo mimi nanyenyekea, lakini nimendaga timu ya ofisi yuke ava mbere nigetha mumamenye aria twe kanda cia moko thini wa ofisi ya mheshimiwa. Tafadhali naomba viongozi wote wajiongee hapa mbele. Madhani madhie sangu tuke hapa mbele very fast. Good afternoon everyone. Good evening. So nami naitwa Samuel Kenywa. I'm the Secretary General Embu Tertiary Student Association with my president here. Kiu ni kiama kiria kinyitete yani arutwo ntharame ma university na colleges na technicals in Embu County yeah. Bwana Yesu asifiwe. Murega vai mareto makwa mbeta kwa Boniface Mugendi kana Mboni Mundogo ni mukamite wa CDF ya Manyata. Bwana asifiwe. Majina ni Eric. Wanafunzi wote na jenzi wote tuko nyuma ya mheshimiwa Mukunji. Asanti. Mungu yu mwema na kila wakati. Kwa majina ni Mary Kabuga, mimi ndiye funds manager kwa CDF office. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Edwin Kariuki na kuanga constituency manager. Asanteni. Bwana Yesu apewe sifa. Niava mareto mbeta kwa engineer Davin Monene Gaturu. Ngora kwa nyitirite ruvongeri tagwa rwa mafundi kana gikundi kia mafundi thini ofisi ya mheshimiwa. Na turageria kwida mafundi monthe mambao marangi mafundi nginya thitima na mai niguo tuvote kuthondeka gikundi kingi tutwara mbere. Ngai amurathime na mwike waro. Ngai ni mwega. Bende cianthe nyimbeta kwa Lucy Njoki kuma kuria Mbeti North. Ni CDF kana mukamitu wa CDF na ni secretary kuo na kuria Mbeti hatupanduki twe turauga enoragia baria gwe na mukethia murega ringi na ni mbetagwa Ben Mugambi kuma ava muringo turuguru ngandore nugamirite male youths kule ofisi ya mheshimiwa. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Nani mbetagwa Jona Mugambi kuma varia kava kwa muthuri etagwa Mika wa Ndawa, na I think mheshimiwa nukumbetekeria mbuge kaundu kamwe tondu andu aya venderia maukite vari ofisi ya CDF mostly nini makoraga ataugire tone twaverwe kanya gaka ni mheshimiwa tu andu anini wogutigana venderia mukite varia ana mheshimiwa akorwo ataivo tukamusavaga mukegwa wega ta mheshimiwa mwikatia kwa hivyo venderia mwoka vari ofisi murete mateta menyu mugakora mwi guaranteed ati mateta menyu ni makinya uruku mheshimiwa na mutigira vau. Ngai amurathime. Habari zenyu? Kwa majina naitwa Kauthar Aziz, nimetoka upande wa Kirimare na I'm the female youth representative kwa CDF committee.